bantwana bahle enkosini ngithunyiwe uNkulunkulu wenu enimkhonzayo unyazi lwezulu. Amen. Uthi ke menzele inkonzo manje la kule ndawo ngimi ngedwa kade ngisenesibinjana sokuma ngesikhathi kufundwa lapha lo befunda ehlabelela cela uNkulunkulu amphe isibusiso ufunde kahle kakhulu. Amen. Khona mama kuthiwa ulahlekelwe ingane uhle bathi una 2 years isuke nje kuye kade ihlezi naye isinyamalele silahlekile isabonakala oyibonile ke ingane akayisondeze ngaphambili. Amen. Kule ndawo ke Nazaretha ngiyacela ukuba kungami umfana kangiba kodwa kume uNkulunkulu uxolo lwakhe. Amen. Kule nkonzo yakhe uShemba ngithuma yona ngicela ukuba uNkulunkulu angenze ngibe uye nami ngibe uyena ebese kuthi labo bantwana bakhe abanenhlanhla abangaphakathi kwalendlu bese bezuza izindlebe ezivulekile kuba zizwe izwi lakhe uNkulunkulu. Amen. Futhi le ndaba uNkulunkulu azongithuma yona uNkulunkulu akayenze ukuba ingangcoli ngoba kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu amiswe kule ndawo engimiswe kuyo khulume kahle khulume ngendaba kaNkulunkulu kodwa indaba kaNkulunkulu kulabo abayilalele bese beyizwa kambana ngoba iphuma enhlizweni enezono phuma enhlizweni enecala. Ngithi ke uNkulunkulu lo msebenzi wakhe angithuma wona athi angikhulume phezulu phambi kwenu akube uyena mina ngibe umbhobho. Amen. Ngoba nina nisele izwi la ukuzolalela mina ukuthi ngithikola ngizolalela uNkulunkulu. Amen. Uthe makushaya ilanga la izolo wayiloyo naloyo muntu wazilungisela ukuba namhlanje uza lapha endaweni kaNkulunkulu wase ecabanga izemvatho zakhe iMnazaretha yakhe wacabanga kuyiwasha sase siyaziwasha lezi ngubo asigcinanga ngokuyiwasha sase ayina zaba zinhle tema sesiziwashile sase sihlamba imizimba yethu ngoba siza endaweni kaNkulunkulu. Amen. Verse 19 emthandazweni weSabatha. Yisabatha namhla abantu nonke nina nimesaba uJehova nina nabantwana benu nokugcinana umthetho weSabatha. Sizogcina lo ndaba enjalo Nazaretha ibonkosi. Cela ukukhonga ngengoma ekhulu namashumi ayisihlanu nane uverse 1 no2 no3 salungisa lapho ngicela ubaba uSibiya ngifundele incwadi ngithi incwadi lapho khona ethi Sibiya uNkulunkulu uThixo wethu makabe nathi njengoba wayenabo okhokho bethu makangasishiyi makadonse inhliziyo zethu
asidonsele kuye sigcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe ayala ngazo okhokho bethu. Isho njalo sibili ikhulu namashumi ayisihlanu nane. Ngiyakholwa uyise nakumo yaoyi nakuyo Israel.
awusho mfowethu. Amakhosi okuqala verse 8. Amakhosi okuqala 8 verse 57. Jehova uThixo wethu makabe nathi njengokuba wayenabo okhokho bethu. Mangasishiyi, mangakhohlwa yithina. Ukuze adonse inhliziyo zethu zibheke kuye. Sihambe ngezindlela zonke zakhe. Sigcine izimemezelo zakhe, nemiyalo yakhe, nezimiso zakhe ayala ngazo okhokho bethu. Amen. Amen. Sikulo ndawana maNazaretha. Njengoba silapha sisezulwini kayibonga Nkosi. Thina njengoba silapha njena sihlezi noNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu ongahlali nathi ohlala ezulwini usisiza ngani? Uyizwa nini indaba yethu esikhulumayo kuye? Bona thina saba nenhlanhla. Ngoba wethu uNkulunkulu sihlezi naye lapha unyazi lwezulu wayibonga Nkosi. Usuka ngo-1910. Ngo-1910 efika kuleli izwe uNkulunkulu sambethe umzimba wokuqala. Wathi mangabe fika wafikela kwenye insizwa eyayilapha neJohn Dube. uJohn Dube kwakuyinsizwa yewumfundisi weinkonzo futhi ayifundile. Ekufundeni kwakhe wathi noma efikile uShembe emzini wasePhakameni wasembheka njengendoda yasemhlabeni akaze ayithatha notice. Bahlala ke bezwana bobabili umqalo wendlela noDube. Dube ngabona ukuthi uhlezi nesilwane sasezulwini. WeMaNazaretha sihlezi nesilwane thina lapha. Amen. Mina neminyaka sikhona kodwa inhliziyo yakho iyavuma yini? Yavuma yini inhliziyo yami ukuthi lo uNkulunkulu okhona emhlabeni uphelele? Amen. Uma engavumi yenziwa yini? Wathi mangabe behlezi bezwana bobabili uJohn Dube enezinto zonke kodwa uNkulunkulu emncisha abantwana. Wathi mangabe emncishile abantwana wase ezizwa ngelinye ilanga wakhuluma nomngani wakhe omunye othize lapha ePhakameni ezweni laseNanda. Wathi uNkulunkulu mfowethu ngiyamlibala isibongo sakhe. Wathi uNkulunkulu unginikeze zonke izinto kodwa ungicisha abantwana. Ithi ke lensizwa hawu John Dube manje wena uyazana noShembe na? Uthi yena yebo. Uthi yini ungayi kuyena uShembe ngoba uShembe uyabapha abantwana abasuke bezocela abantwana. Uthi ke uJohn Dube hawu usho ukuthi nami ngangipha abantwana uShembe uyakwazi ukupha umntwana? Ithi ke lensizwa yebo uShembe ngakunikeza abantwana. Hawu akaze ayikholwa le ndaba kodwa side isikhathi lihlezi naye. Side isikhathi John Dube ehlezi noNkulunkulu kodwa akaboni ukuthi uNkulunkulu njengalapha nje emhlabeni. Abantu balokho behlezi bathi balindele uJesu, bathi uJesu uyeza. Uthi umfundisi abephethe inkonzo elinda yathi lensizwa hawu nina lokho nilindele uJesu nithi uyeza. uJesu thina
athi uJesu sahlala naye ukudala uhlezi lo esihlezi nawe ushembe uyena uJesu wethu amen. Yasiyahamba lensizwa uJohn Dube la ngalibalela uthi shembe inenkinga uNkulunkulu ngiphe zonke izinto ezinhle kodwa ungicisha abantwana anginabo abantwana. Uthi ke ugagane lokubathiya undaba ezasuka eNtabazo zajula zaya ezweni lakithi wamaphumulo. Sithe mase ifikile lapha ezweni lakithi zase zijula zaba nemvunga zavungazela kayibonga Nkosi. Uthi hawu Dube awunabo abantwana? Uthi hayi anginabo. Unikeza imfundo uNkulunkulu wanginikeza umsebenzi ngikhola kahle futhi ngifundile ngesifundiswa ngiphethe amazwi okwezenkolo. Manje uNkulunkulu ngicisha abantwana. Sethi ke lo Nkulunkulu ozobela kusasa ngolwesine ngey'ntethuwayo. Lo esizobe sikhuluma naye umlomo nomlomo. Sikhuluma naye asinaye thina amaNazaretha uNkulunkulu esimphumputhayo. Thina wethu uNkulunkulu sikhuluma naye sidla naye inkobe sikhuluma naye sithi Nkosi ngiphethwe isisathi Nkosi kusisa. Athi lo uNkulunkulu Nkosi la ngibathola abantwana athi hayi uzobathola abantwana akasho ukuthi ngisaba ukucelela. Hayi akasho asinalo lo hlobo njalo likaNkulunkulu maNazaretha. Uthi hawu Dube awunabo abantwana? Uthi cha nginabo. Uthi lalela ke ngizomnikeza abami abantwana. Niyazo maNazaretha. Amen. Ngiphe baba izindlebe basapho DJ izindlebe ngizokupha abami abantwana. Khona umuntu ongasho njalo maNazaretha. Yena uNkulunkulu hayi akekho. Kodwa ushembe kuphela uthi mina ngizokupha abami abantwana. Uthi lalela ke Dube ngizokupha abantwana abawu4. Ngizokupha abantwana abawu4. Uthi yabona labo abantwana
kuzoba abafana ababili namantombazana amabili. Uthi laba bantwana babafana bazoqanjwa yimidube. Uyezwa Dube? Uthi awuyebo ngiyezwa. Uthi ngiyezwa Shebe. Uthi laba bantwana ababili babafana bazoqanjwa yimi, laba bamantombazana uzoyiqambela bona. Babe sebefika labo bantwana kayibonga Nkosi. Omunye walabo bantwana bakaJohn Dube ubaba ulanga libalele wayidrive amabhasi laphana. Angazi noma labo bantwana bayizuza inhlanhla yokuthandwa uNkulunkulu ngoba ukhona umuntu akefike lapha phambi kaNkulunkulu athi Nkosi ngizocela ungisindise. Ngiyafa lapha noma ngiyagula lapha nalapha, ebese uNkulunkulu emsindisa. Kanti uNkulunkulu akanamsebenzi naye akamthandi. Ufikile yena yebo phambi kwakhe wazocela ukuba amsindise. uNkulunkulu wasenza ubukhulu bakhe basezulwini bokuthi aphilise abantu, njengoba uNkulunkulu elapha nje ehlile ezulwini ezoba umuntu ebantwini uzophilisa thina abantu bakhe. Kodwa kulabo bantu bakhe bakhona abantu anganandaba nabo uNkulunkulu. Athi yebo ngikuphilisile. Umbona ngani lo muntu na? Umbona ngoba wathi mayifika uNkulunkulu ezocela abantwana, wathi abantwana akanginabo Nkosi. Wathi uNkulunkulu ngizokupha abantwana. Wathi mayesebatholile abantwana wasesethi hayi bengivele ngizobathola. Bengivele abantwana ngizobathola. Hayi ngibanika uShebe. Hayi bengivela abantwana ngizobathola. Vamisile lelo demon ukubamba kakhulukazi laba osiyazi, laba abafundileyo. Uyabona laba osiyazi ke uNkulunkulu vamisile ukuthi bangamboni kahle, bambuke ngezibuko zokufunda. Kanti lo uNkulunkulu esimkhonzayo uMnazaretha akabukwa ngezibuko, ufuna uma ufuna ukumbheka kahle ukhipha izibuko. Njengoba umnyazi luza nje lapha bengithi kulabo bafowethu abazivakashele benze lapha enkonzweni, hayi lo uNkulunkulu esithi uyeza ngomhla ka-31 abakhumula ibuko bambuke kahle, ngoba omunye ngaba neshwa. Uma ngabe kuyinhlansuthi njengami nje athi hayi lo muntu uyafana nje nomfowethu engimlamayo. Ethi lenkosikazi hayi lo muntu uyafana ulingana nomyeni wami, mangithi ngiyambheka nje iminyaka yakhe ilingana nobaba kaZobani bani. Ethi lengane ithi hayi lo muntu ungangobaba wami. Kusengathi uNkulunkulu kwenjani? Bantu abanesho laba bantu abakhuluma laba bathanga yemshemba kayena uNkulunkulu, hayi ingoba labo ngabantu abaneshwa abangaphiwa amehlo asezulwini nezindlebe zasezulwini futhi kabanazo. Bathi uNkulunkulu lo, nithi uNkulunkulu kanjani? Hayi Shema Nazaretha thina uShebe uNkulunkulu kayibonga Nkosi. Noma bethi sizohamba naye siyosha naye esihogweni kulungile. Uma ngabe sizo kuleso sihogo basho njalo bathi njengoba nithi uNkulunkulu lo nina niyosha naye esihogweni ngoba umuntu uJesu uyena kuphela umuntu oNkulunkulu, hayi lo muntu enimkhonzayo. Hayi sithi thina kulabo bantu ababhalileyo si right sihlezi kahle kakhulu, sihlezi nento yethu umnyazi wezulu. Amen. Noma bese singangena njengoba bethi siyongena esihogweni siyosha sonke basho njalo, bathi siyongena esihogweni siyosha naye kulungile. Masihlezi kuleso sihogo sihlezi nento yethu kulungile. Yesu Shebe uMnazaretha ngeviki lizayo. Akube lo nalo walungisa inhliziyo yakhe. Akube loyo naloyo alungisa amacala ayizicethe owathunywa kubo kuba eze uNkulunkulu azowalungisa la. Njengoba silapha sizithunywa, nawe isithunywa nami ngisithunywa. Mfana hamba uyosilungisela indaba yethu lapha kuNkulunkulu.
uma usufikile lapha kuNkulunkulu wosithethela amacala ngoba thina sihambe namacala besuwona emhlabeni manje sisenensila njengoba silapha kade sizogeza abazali bethu. Ungathi ke mawusufikile enhlasuthi kaBaba ubuse ubuka amakhiwana lapha ekhaya khona imbali zalapha ekhaya khona izinto ezinhle zikaShembe owayibeka lapha phakathi kwethu wathi lezi izimbali zalapha wayiqamba amagama wehlisa ingilozi egama layo wathi ingilozi ezombatha lezi intombi intaba yephesa. Uma usufikile ke kulungile phela kodwa hoba sobha amacala mhlawumbe akina ukawaqedi ngelinye ilanga ngithi insizwa ithatha isinqumo sokuthi ifuna ukuhamba ebhenjini iyogana umthetho waleli bandla amaNazaretha uthi insizwa mayesikhulile sifike esigabeni fanele iye ebhenjini iyocela intombi ngokusemthethweni iganwe ngokusemthethweni ngoba insizwa lapha ekhaya isibuko sezwe futhi isibuko segcekela kubo ngoba mayithathe lentombi ize ngomthetho wenkomo ngamzukwane nje ikhetha lentombi noma ikhetha lensizwa lentombi echawula ngalelo langa ithi inkosi inyanga yezulu abantu bakubo abasesigodini sosisi baphuma ngalelo langa nabakubo kwenkosazana abaphuma ngalelo langa esigodini sosisi ngoba intombi igane ngomthetho nensizwa yaganwa ngomthetho. Uthi lo mfana akasithatha isinqumo wahamba wacela manje sethatha isinqumo sokuthi uyahamba wacela wafika wacela nangampela thema ngabe sefikile esecelile wadlula insuku zambili uma zidlula insuku zambili wasekufika abazali bakhe omunye wabazali bakhe wathi afana sizwile sibonile kulapha lesipholi bonzana thike lo mfana hayi bengiyogana baba okuyogana uthi lenzo zathi khipha ikhahlela lide ngaphezulu lesihlabelelo sakho akhipha incwadi ebhaliwe lencwadi yathi yazi lo msebenzi wakade owenza kaNkulunkulu ulapha ekugcineni izinto besikuthumele zona ukuthi hambe osenzela zona uNkulunkulu abakayenzi nayodwa kodwa wena usugijimela kulogana lento oyigijimele ke ilapha ekugcineni. Waphela lo mgana walo nkonzo ngoba wayeseqale ngokugcina ngakho uthi into yokugcina le wena osuyenzile thina sikuthumela ukuthi hambe uyosihlawulela amacala njengoba nangu uShembe uyeza amaNazaretha uyeza ngolesine uNkulunkulu ayibonkosi yakube yilona lo akasilungise ukuthi kambe liphi icala engizofika ngilithethele abazali bami ikuphi kambe engizofike ngibikele abazali bami ngoba ma wenza kanjalo uyothi noma kufika idimoni lizokuhlwitha ebese bayavuka laba bantu bakini bethi awu msala ukumdedela uyibani nedimoni limbulale sizosale sinikelele ubani yeduka ebusweni bakho imihla yonke yokuphila wami abongi yeduka ebusweni bakho Oh,
sizangosi ngishongile ukuthi njengoba uNkulunkulu uzakithi lapha eGoli ngicela ungibone nawe isho njalo ukuthi uNkulunkulu akakubone mayesefikile lapha amen ebese sicela amaNazaretha uthando lokuthandwa ushebe amen ngoba lo uNkulunkulu njengoba eza nje lapha kuyenzeka uthando thina simthanda ngalo ushebe kweligule phathwe iflu phathwe umkhuhlane kodwa ushebe uthando kalufi shebe uthando asithanda ngalo amaNazaretha wona umntwana kalufi kapheli futhi ngayibonga Nkosi ngisho ngani ukuthi njalo master asothi njalo maseko kwenisho njalo uNkulunkulu embethe umzimba wesibili uthi amaNazaretha lothi mani segubweni zenu nicele uNkulunkulu ushembe ukuthi angithande ngoba olwakhe uthando kalufi ngoba olwakhe uthando kalinawo umkhuhlane futhi kalupheli futhi kalumyisa umuntu esihogweni ngayelanga ukuthi kwakukhona amankosikazi ethize khuluma ngothando lukaShembe ukuthi eyigubweni lapho ngihlala khona ocela mthandazweni wakho ukuthi Nkosi ngicela ukuba ungithande uthi baba sine nkosikazi seyikhulelwa le nkosikazi mayikhulelwa le nkosikazi yezwa ubuhlungu obukhulu engabazi ukuthi lobuhlungu budalwa yini iyezwa yona ukuthi khona into ayithweleyo yabe sihambe yabo umprofeti wakubo wathi umprofeti ngitshele ukuthi lento ephethe amakhosikazi lento engizwa ebuhlungu kangaka lapha esiswini sami njengoba ngizithwele ngabe yonke lento lobuhlungu kukhona nemakhosikazi asuke eyithwele la uthi ke umprofeti wakubo hayi ikhona wena ubuhlungu obuzwayo obukhulu ongathi budlulele ingoba lapha esiswini sakho kukhona izizwe ezimbili wathi mangabe kuphela imizuzwana wase sayibheka phansi lo makoti lezingane zombili zaphuma sithema seyiphumile ithi indaba kwadlula imizuzu eyishumi wasefika uNkulunkulu wathi mayesefikile uNkulunkulu wababuka labo bantwana wambheka lona uphuma eqala wathi wena angikufuni waphenduka wambheka lona wesibili wathi wambuka wathi wena ngiyakuthanda uthi uNkulunkulu balonga ngitshela phakathi kwenu amaNazaretha ukuthi lona athi akamfuni uNkulunkulu yini ayenzi sono sina senzile esenza ukuthi uNkulunkulu ethi akamfuni na yena lona athi uyamthanda yini buhle buni lobo abenzile athi uyamthanda ngoba lo muntu sekuphele nje 10 minutes ezelwe efikile emhlabeni uthi ke kungakho ke ngithi anocela uNkulunkulu ukuba anithande
uNkulunkulu eza nje la bayamemeza laba abamemezayo bathi sondela ngamandla sekuyavalwa sondela ngamandla uma ungasondelwe ntanginalutho ungakhohlwa ukuthi yonke into oyenzayo awuyenzela omunye umuntu uzenzela wena konke nje okwenzayo njengoba kuthiwa kasishaye ngamandla sondele ngamandla uyeza uNkulunkulu uma ungezi wena uthi mina angisebenzi uzenzela wena wenzele omunye umuntu ngelinye ilanga inkosikazi thiza ngiyagcina yankosikazi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu yayiganele endodeni eyingahle lenkosikazi uma egane kahle uNkulunkulu waseyicisha abantwana kusendabeni yokuthi njengoba kuyamenyezwa lapha ekhaya thiwa sonke sisondele ngapha kuyanikelwa kodwa yonke into oyenzayo kufanele uyazi ukuthi uzenzela wena wenzele omunye umuntu awenzeli umshumayeli awenzeli umkhokheli awenzeli laba abamemezayo tembe no dupes kodwa uzenzela wena uma ngabe ubona u20 rand utelo 20 rand kodwa ugcina bathi ngizothenga kodwa hayi shebo yazi ubona ukuthi uyazi ngisebenza ukuthi eyidlolo nginawo kanti hayi phosa isandla uzofumana ngezansi yathi mangabe le ntombi iganile kule ndoda uNkulunkulu waseyicisha abantwana le ndoda iganeka le ndoda imi kahle inemizi eminingi uNkulunkulu uyicisha abantwana bathi mangabe basebeqala lapha emndenini ngoba kuba njalo ukhona ukufa uNkulunkulu uma ngabe ngasheshanga wehlisa abantwana ebese lo makoti oganile lapha ekhaya ebese beqala lapha egcekeni bembuka neselodwa bethi umfana wami lana ngathi walahla inkomo yakazo bani ngathi inkomo ezasho lapha wayilahla ngoba lo muntu lona awuthi shubiyena sizoza kweqela iminyakeni emide akanamntwana uthi lo makoti wahlala nalo xamba enjalo wasegcina semtshela esethi kumkhwela wakhe myeni wami ngicela kuba ungithathe ngibuyisele kithi ngoba sengikhathele izinhlamba engithukwa ngazo lapha emzini ayikho inhlamba engingathukwa ngayo manje ngicela ukuthi ungithathe ngibuyisele kithi noma ungise emzini wakho thile uthandayo ngoba ngiyazi nemizi eminingi ngoba ngikhathele ukuhlala lenhlalo engihlezi lapha ekhaya nebala lensizwa yasimthatha emisa emzini wayo thize uma ngabe seyifikile wasiyahlala kulo muzi wakhe othize wamkhipha lapha ekhaya wahlala yedwa nalo mkhwenyana wakhe bobabili omakhelwane behamba bebuka ukuthi hawo laba bantu engathi bayazithuma laba bantu engathi bayazithuma base besondela kibo bathi hawo yini ukwengathi khona inkinga ekhona lapha ekhaya kwenze njalo wathi lo makoti angazi na yasiza wathi hayi ukhona umuntu lapha ya ophatha amakhambi loya muntu lo uyabasiza abantu abangabathola abantwana uma ngabe niye lapha ngineqiniso lokuba nizofike nibathole lana abantwana bathi awusho kanjalo bathi yebo mase behamba beyakhona uma befika kulo nyanga lathi mayifika lenyanga sichitha amathambo ayo yasiyochitha lamathambo maye wachitha lamathambo wathi awu ngoba inkinga ngiyiboni nje yonke into ngiyibone ngathi ihamba kahle wathi kodwa benzani kanje ikhona ishawa lapha ekhaya yathi lensizwa yemkhona wathi uzokwenza kanjena ke uzothatha lo makoti wakho uhambe umbeke lapha yana umfake kule yashawa kule yandlu lapha eshaweni
angene khona ngifuna lento engizokutshela yona angene khona kusuka ngo4 kuze kushaya u5 ekseni abese evulela amanzi funa amanzi ehla umthele lapha ekhanda lakhe isikhathi kusuka ku4 aze ayophuma ngo5 ekseni 4 wentathamusa aze ayophuma ngo5 ekseni inyanga sizibe 3 enza lo msebenzi lo nkosikazi akacabanganga ukuthi uyena othukwayo wabe seyakhohlwa wacabanga ukuthi lento okuthiwa akayenze wenzela lenyanga nomyeni wakhe yonke into yenzayo awuyenzile omunye umuntu kodwa uzenzela wena wabe seqala yenza lenkonzo wayenza lenkonzo yokuba ithele ngamanzi eshaweni wathi mangabe eyithela saya ithi Nkosi kwakuMeyi uqala ukubanda ezophuma ngoJulayi wathi makushaya uJulayi stila kwaza kwaba khona amehluko kwanzima ukuthi awuyini wenze njani babuyela kiyo inyanga wathi inyanga yamaya kwenzeka ngalutho uthi awukwenzeka kanjani ngoba mina angiyikhuluma into ingenzeke kusho lenyanga nangempela wasethi buyelani futhi base beyabuyela khona wathi futhi uzophinda ungena inyanga ezintathu lapha eshaweni wathi mangabe eqala futhi esenza ilokhungana yesibili wathi mangabe ewenza kwadlula izinsukwana ezimbili wasekufika into usho njalo Nkosi ithi kwabe sekufika into kule myeni wakhe ukuthi akake umbheka lo makoti wakhe ukuthi wenza kahle into ekuthiwa akayenze ethi Nkosi wathi mayifika wafika wavula wambuka ngesikhala somuthi njalo somnyango wambuka wathawu wathola ukuthi lo makoti wakhe amanzi asamtheli lapha ekhaya kanti imali wabo lephethe isambulelo isibeke kanje mawabo lephethe isambulelo usibeke kanje amanzi akafuna amthele ekhaya ngoba amngcolisa futhi abanda joyela amanzi ashisayo ethi ke Inkosi lo nkosikazi lo makoti wayecabanga ukuthi wenzela le ndoda yakhe noma lo myeni wakhe wakhohle ukuthi lento ayenzayo uzenzela yena ithi ke Inkosi nami maNazaretha anothi manifika lapha nazi ukuthi yonke into enizoyenza lapha anenzele omunye umuntu kodwa nizenzela nina njengoba silapha nje lweza unyazi weMaNazaretha uyeza uNkulunkulu izongena isiqothoza kancane into akithi izongena isinyathela kancane njengomakoti eze enyathela kancane egcikeni ehlonipha igceke lendoda okuzothi makudlula insuku ezintathu bese umbone seziziki kodwa yena uzongena eqothoza kancane njengomakoti uzongena isinyathela kancane njengomakoti eza kancane egodlisa ephethe isigqoko esigonile lapha yiza into yethu ebese siyahalalisa sithi wangena ukupheleleyo amen hayi silungise nanku umphako uzofika uthini mawusufikile kuNkulunkulu ngabantu bakini uzofika ukukhulume nje uNkulunkulu ukuthi akakwenzele khona kubazali bakho uzofika ukukhulume kulezi ingane zakho nkosikazi ezachitheka uzofika uthini ngoba namhlanje noma uhamba uphethwe iqolo uhamba njalo uhamba ukhathalelwe iqolo umncane umakoti emncane uyakhohlwa ukuthi ukhona njengoba uphethwe iqolo umncane ukhona abantu abachithekayo bahlezi lapha ngaphakathi kwakho ngoba abazaze benziwa babelethisi uzokhala njalo wena uphethwe iqolo kanti labo bantwana hamba futhi bakhumbule uNkulunkulu uthi Nkosi abantwana bonke abachithekayo engibaziyo nengabazi ngicela ungikhumbulele bona bayibonga Nkosi nawe nsizwa uzawufika nawe ucele uthi Nkosi ngicelela abazali bami ukuthi lapho bekhona mabahlale kahle izolo fika esigijini
sivela kithi womunye wabangani bami basemthethweni womunye wabangani bami basemthethweni uthi hayi kade kukhona umuntu lapha wakini khona indaba kade ikhulunywa lapha ebithini khona ikhehla la kade lifikile lapha labo malume lakashezi uthe umndeni usuphelele wonke wase kuthiwa hayi kushoda elinye khona isidalo esishodayo sakwashezi komalume wami ngiphathisa wena umphako ukuthi uthi mawufika uNkulunkulu uthi Nkosi khumbula Nkosi abazali bami abakithi abakomalume abasekhweni lakho uma niphathekile kahle abasekhweni lakho uma ngabe niphathene kahle hayi makoti mali ngaphathene kahle unakho ukunika ukuthi ngosikhumbula abantwana abasekhweni la cha ngoba ngothi awu lo makoti lona njalo mangithi 1 uthi 2 hayi siyahleba basizwe uthi lo muntu lana ngimbone esemgodini lapha namgodini uzobani bani wamusho ngegama umkhulu ozalo ukhokho ozalo umkhulu wami lo muntu uthema ilindiwe egcekeni ezokwaziswa ngomsebenzi othize okhona egcekeni osufikile ukuthi uzohalaliswa bezobuka wase kufunyaniseka ukuthi ukhona wathiwa makuphelele kukhona isidalwa sakwashezi esingakafiki ekusinde sona uthi lo mngani wami sithema ngempela ngamthola lo muntu ephansi emgodini lapha nemgodini uthema ngabe uthi ayisilinde wena shezi uthi ubethi manyakaza unganyakazeki kahle ngoba lapha le ndawo akuyona imnyinyile iminyanisile futhi useneyilonda wonke umzimba umkhulu wami makadwane khokho wami wawomalume khokho wami yayiganiwe lensizwa igana amakhosikazi emabili uma iganiwe lenkosikazi lensizwa igana amakhosikazi emabili yangabe isathanda kahle ukuya unkosikazi omdala yasithanda ukuhosha inyawo yahosha inyawo kwaze kwaba sekugcineni kwafika unokufa khuluma indaba yabo ukuthi mangumele lapha icala lakhe alithethwe bathe kodwa sesifikile isikhathi sokuthi kusulwe manje icala lakhe yathi mangabe lensizwa iganiwe kwafika unokufa mase kufika unokufa mase bayithatha lensizwa bayithatha lensizwa bathi cha phela akakwazi ukuthi athulele lana kwamamncane fana asuke aye endlini enkulu maye ufika lapha endlini enkulu wathi hayi naku simlethile phela la manje ngoba akakwazi phela ukuthi angathulela lapha endlini yakwamamncane Ethi ke lenkosikazi emabiyela hawu ubana lo ugodo selingilethela lona selugodo niletha lapha kimi bathi hayi akakwazi ukuthi angayo thulela lapha nafuna aphume ezela wathi ngimfuni yebo Nazareth wathi ngimfuni wathi semthule manje selimletha manje ngoba sethule ekhathe saphila alifunanga ukuthi alimtshelanga ukuthi akeze la endlini yakhe kumina senithi manje akeze ngoba sethule wathi haya ngimfuna hampela ngizoza lapha endlini nami ngizolo njengomna wethu ngizoza lapha hayi endlini yami ngizozogonqa nami lapha wathi hayi wathi ngeke yomzala biyela ke namakhanja namakhalakhala namakhalakhala fana lezinye engizaziyo ngengizisho namakhalakhalana wathi awaleze la wasedonsa isikhwili wami la nyanga wangangena
ngiyothetha lelo cala njalo amaNazaretha kushemba ngolesine ayibonga Nkosi wangcwatshwa lo muntu wangcwatshwela kule yakhe imana namhlanje ekhunjulwa namhlanje lo muntu lo ukhokhozala umkhulu enshoni ebukane lesingakanani leso sikhathi icala lakhe malithethwa namhlanje isikhathi sakhe sesifikile sokuba kuthethwe icala lakhe ngizobe ngothetha lelo cala njalo wena uphethe wena uzophethe uzofika ukuthi Nkosi angisebenzi ngiphe Nkosi umsebenzi uNkulunkulu uzothi hayi Nkosi kubusise nathi Nkosi ungamniki umsebenzi lo sathi akaqalela usegijimisa manje ukuganwa sathi akaqalela la asakwenzile konke lokho Nkosi nami ngingowakho yenze kube yakho usuyimile imndeni phakathi kwegceke manje kufuneka bangene endlini kuyokhulunywa lolu daba oluhle lento ekhona lapha ekhaya kulindwe yena akuphumeki emgodini lapha aboshwa khona yeze niyes mayikhunjulwe namhlanje Nkosi uNkulunkulu useyadeda wonke abengiphe khona ngicela ukuma kwami lapha kube ukuthi bekuzothethwa icala labazali bami bebekhunjulwa namhlanje njengoba ushembeza nje namhlanje eza lapha eGoli ngicela ukuma kwami lapha kube ukukhunjulwa kwabo bonke nabaseleyo uNkulunkulu akabakhumbule inkosi ayibusise senikuzwile amen.